Tên Trung Quốc mà lại ngồi cùng thế là bu hình kia nó mát tăng ni Phật du tên nó lại thế đấy á mát nó em mà lại ngồi cùng thế tên nó mát mà lại ngồi cùng ông nó hay ta cùng ni Phật em cả một ngày nó bu tia kiến tên nó bu ni Phật nó hay tầm áp lúc bapak tak salah ciri bapak tak Winston Salam bapak tak Winston ciri kia đông ông nó hay ta cùng tụi em nó bu hành lang về tầm nào buông mát của anh thêm là các áp nó không hay kim nó mà hết hoặc các buông mát về vượt hàng quay về chữ tiếp cho nên tụi anh đều là những cái tema của nó lại hay đấy á lo lớn lại nói cùng những cái hay ta sau đó trên hai chữ dan hati ciri dan Ibrahim tak Winston Salam dan katanya dan hadir ciri dan Ibrahim untuk muji katanya dan hadir ciri dan Ibrahim untuk muwin pada katanya dan hadir karena akhir dan tampung cho ha ta cùng Ibrahim em hàng rong về mát Noel về mình Ibrahim nó cũng nó lại ha tại ta phải hay là phải pada hay là mình gặp nó tập huấn dan Prabu Emmanuel cũng về mà lại ngồi cùng he chỉ cần quanh ra anh đã bắt bên áp du chỉ áp nam cùng he dan quanh ra cũng về dan bằng mặt toàn là bắt mang áp nam cùng he tầm vượt Noel năm nay chỉ được thành mà vượt năm hai dan Prabu cũng về dan Prabu mắt mơ chắc win áp nam cùng he anh tin là bắt làm tầm bàn bác Noel mà lại ngồi cùng he bắt lại chụp treo mà làm là program luôn tin tức là program trên công việc nào ấy thì lệ môi cũng cho cái tầm lo thì tầm là lai Winston Salam Winston iPhone đấy mà ăn môi ăn thì ăn gel cũng nào hay không cũng mà biết là chặt đâu lo lại hơn thì nó phải làm thì nó phải thì lo nó mà hay làm môi hay cũng dan ekor beliau nampak ini yang wajib perang. Oh, my dear, my
chỉ có năm cái program thì hai quan tập ca này thì là lên cái chỉ rau itu hai sáng hai dan beer ciri Văn tentang văn anak ini Văn văn sơ con sẽ chỉ trên Việt Nam hầm đi văn văn cho môn lắp nhà nắp con xe trên đây chỉ văn Việt văn văn mà con xe trên đây mà mắt taxi các chỉ và xe đạp. Khi vào đến nhà Thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they fell down and received him. Then they opened their treasure and presented him with gifts of gold, gold, frankincense, and myrrh. Matthew chapter 2, verse 11. juga dan wanita makhluk Aterin penghabiman Indonesia. Haleluya untuk berandu prime berat display kan berapin pada mai mai oi mai jun malah buat futra hel batiknya kita terus nama tak bisa berandu dan mereka kit tak program oi tampuk dan nak program dan tak butuh dia mahir apa sebesar dong dan mereka ciri pun kodan ciri pun ber tak pernah mai kerja mereka lu kurang enam deh tak pernah mereka tak pernah program boya dan program apa mereka wih dalam rumah tak lor angkat tak pan kurang sebesar mereka dulu tak mau bisnis Trên thành phố Thì ba trong hè là các nhà trong truyền một thời gian thì còn rạng rao thành trong xe vài trăm I hope everybody's doing well today and Merry Christmas. So we're about to have a small program. Today is Jesus' birthday. It's cold outside, right? It's freezing outside. And today was his born in the manger. And first we want to start with Well, we would like to get home to them, pray around there, around prayer one-to-one. Amen.
Peace be still, still, still. On this night, heaven's light. Peace, peace, Prince of Peace, Healer of men. Peace again, peace. Peace is here, angels near, shepherds meet, wise men see. Peace, peace, Prince of Peace, Healer of men. Peace again, peace. Peace on earth, Savior's birth, heavenly peace, we will keep. Peace, peace, Prince of Peace, Healer of men. Peace again, peace. Peace be still, still, still. On this night, heaven's light. Peace, peace, Prince of Peace, Healer of men. Peace again, peace. Peace is here, angels near, shepherds meet, wise men see. Peace, peace, Prince of Peace, Healer of men. Peace again, peace. Peace on earth, Savior's birth, heavenly peace, we will keep. Peace, peace, Prince of Peace, Healer of men. Peace again, peace. Prince of Peace. Alright, movement set. Clear movement, yeah? Did you guys enjoy that? Yeah, that's cute. I hope they, when they grow up, they can sing to you, you know? Next, we're about to prepare for Tundam Raksen, our story by Adam and Eva. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground."
So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that's in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." "You will not certainly die," the serpent said to the woman, "for God knows that all you eat from the tree, that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. In many years to come, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us." Tiada kata Tuhan nangkap beralih.
That was a beautiful piece. For you, those who don't understand Viet, the song was basically describing how Jesus' birth and how God gave us His Son as Christmas gift, the greatest gift that we could have. Next, we will have prepared for our children to dance for us. And everyone went to their own town to register.
So Joseph went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. Three, 10, 20. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said. "Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt. That's right. Good betul.
Next, we would like to welcome our brother and sister from Charlotte that would like to share a song with us. Arthur Dell and Brian Brandel to the program. Cà phê này. Lên tới chị. Hợp.
Next up, our brother and sister from Winston-Salem would like to share us a song about Twin Friendship. The stars are brightly shining. It is the light of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices beyond the graves. A new and glorious hope underneath. Oh, hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night
Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. This is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in his presence. Siadang hekat hompa impra Yohan Gope Sidra. Hallelujah, hallelujah.
to sing Merry Christmas, and you guys can sing along as well. And I hope you guys enjoy it. And I would like to invite Noel and Jessica to say thanks and bye again. Hello, let ngồi xe bạn nghe lo anh mà đang ngồi phòng lo cái phần trong đây lo anh mà đang đuôi thì lo anh mà đang ngồi phòng làm đây thì làm phải làm đây thì hôm nay ngồi phòng cho với cái anh ấy tận điều hen mang điều hen tầm ra em tin nào mà cứ một cái đó là cái này tận đây cái gì mà mong hết start là một team mong giờ lo anh mà đang đuôi thì dương đây sẽ tận điều ta chỉ có một chất lượng mà cùng chủ dân tầm bộ kem bằng mũi bơ chỉ mũi sen những ai hiện họ đúng nông riêng thì điều mà có thân ốc chỉ mà hiện bằng mò đi được hiện một cái kit đặt nó điều thành dụ chỉ là forgive ở trên lâu anh mà lại là chủ dân thì lâu anh mà cùng con xe thì có cái còn vì sao mà nghịch làm đu hay nó nó còn anh hay thì kết còn đọc nhiều quá thì đọc sinh hoạt bạch chủ dân bạch tập xe cùng với chỉ là thêm ok chỉ là chỉ là đọc mai đọc mi trong tầm tập dùng là có trường đây chỉ là thêm các bác trong tầm nào sinh hoạt riêng tầm program bạch chủ dân không cần xe rồi tầm nào buồn thì các kết còn vì sao mà nghịch làm đuจากลงน้องอะไรช่วยอะไรที่เราไว้มาแล้วงอย Merry Christmas everybody thank you